سلاو ریز تماشاوان هیجا بو برنامه کنو ج کردویزیون جدنگ امریکا لواشنطنی دم باش تماشاوان هیجا سروکی امریکا هم د کمپینا هلبجارتنا خوده هم جه پشتی هلبجارتنا چندین جارا سوز دایی بکو اوه پیمان ناوکی او کو لگل ایران رهاتی امضا کردن بطال بکه وی سوزا خواه گرد و امریکا جوه پیمانه وکشان آگاهیم بر فراتر دوی راپورت ده اندام پرلمان ایران آلای امریکا و بلگناما رکفتن ناوکی دناف خولا پرلمانی شوتاندن و دروش ما دستپیکا شورش اسلامی ایران مرم بو امریکا دگوتن پشتی سروک دونالد ترامپ و کشان امریکا جرکفتن ناوکی دگل ایران راگهاندی. رکفتنا دگل ایران دنابروک دا خرابه. اگر ام چیکارکی نکن ام نزانینده چی بید. جبر وی چنده از وکشان امریکا جه رکفتنا ناوکی دگل ایران رادگهینم. بشک جرکفتنا دگل ایران سنوردار کردنا پروگرام تهران یه ناوکی بو برانبر هلگرتنا جزاین آبوری لسر ایرانه. هر ده همان گوتاره دا سروک ترامپ دوباره جزا بسر ایرانه و گراندن. کردار ایران پیامگا تون هنار. کو ایدی امریکا گفین والا نکرد. لدما از سوزه که بدم از بجهدکم. لی ایران سروک حسن روحانی دگو تارک لی تلویزیون فرمیا ایران دهاتی واشاندن گوت ایران ده بردام به لسر دانستاندنان دگل ولاتین دین ریکفتن امضا کرین و جوانا روسیا و چینه لی اگر پیدوی بد او ده جارکا دی دست بزاخ کرنا یورانیوم بکنوه. من به سازمان انرژی اتمی من فرمانده آژانس هز اتمی ایرانی آماده بن بکاری و اگر پیدوی بیت ام دی جارک دی دست به زاخ کرنا یورانیم بکن ام وی چند هفتین لبندا دانستاندن لگل حوالبندا خوبن لداویدا هر شتیگ لسر برجواندی امان اجتماعی دمینه حوالبند نزیک امریکا، آلمانیا و فرانسه و بریتانیا بزاوین خورد کرن دا سروک ترامپی قایل بکن دره کفتن دا بمیند. وزیر دروی بریتانیا روژه کشبری بریارا ترامپ لواشنطن بو و پیشنیازا گوهارتنا ریکفتن دیگل وزیر دروی امریکا مایک پامپیو بحث کرد. ام باور دکن ام کارن ریکفتنا سر راست بکن. بکاری دیگل حوال بندین اوروپا. ام باور دکن ام دشین تونتر بین دیگل ایرانه. لدل ریکفتن جنه هاویجی. اوا پیدویا بورگریه لدرس کرنا چکی. ریکفتنا ناوکی ایران لسال 2015 هات امضا کرن دناوبر ایران و امریکا و بریتانیا و چین و روسیا و فرانسه و هروسا آلمانیا. ترامپ باور دکد و ریکفتن ردا ایران دوباره چالاکی ناوکی بکتوه و دستوردان و پشگیری کمالین چکدار و نارامی لروشالات ناوین پیدا بکد و هر وسا ریکفتن نبوریگر هم بر پروگرام موشک بالستیک ایرانه. وزیر دروی بری امریکا جان کری رولکی برچاف دانستاندن و امضا کردن ریکفتن ناوکی هبو. اوی رحنکاتوند لبریار ترامپ گرد و داخل زمان امریکا دیگر ریکفتنی کرد. لی پیفدار کوچ کاسپی دبیجد هولو داخوازین کری چه باندور لسر بریار سروکی نکر. از باور نکم باندور هبت. از باور دکم سروکی آشکرا بو. و ام آموزگاریان جه کسی ورناگرین. یک جه خرابترین ریکفتن پیک اینای. از نزانم بوچی دوی ام گوه خواه بدینه. هفدم دیگر راگهاندنا سروک ترامپ وزیر دروی امریکا مایک پامپیو برو ژاپن و کوریا باکور و دچو بورک خستنا کمبونا ترامپ و سروک کوریا باکور کیم جونگ آن لشارزا باور دکن اگر ریکفتنا دیگل ایران پشتی پتر جه 2 سالان هات حلوشاندن چاوا باوری بر ریکفتنا کادی بیتا کرن. لدما تو ریکفتنی که امضا بکی پشتی 2 سالان حکومت بهتا گوهارتنو ریکفتنی حلوشینی هلبت دی گمان لدولاتین دی هبت وکو کوریا باکور. و گراندنا جزاین آبوری بسر ایران هلبت و باندورا که خراب لسر جیانا خلک ایران بکد. کاتیون سلطانی دبیجه تراو شامه بخو خراب و نها جزاجی کفتن سر. اولین هستی ملی دست پیک او بود و ام لذیر نمینین. لدما جزا نبون روشا خرابو و آبوری لاواز بو. و دو گلوه بریاری اصل نظارم ام ده چه بکین. از حوالن من هزر دکین جه ایران درکوین او نجه ام لدمینین. سروک ترامپ گرینگی دا دانستاندن کادی درباره ریکفتن کانی لگل ایرانه لی اوی همان گوتن لدما وکیشان جا ریکفتن جنگه یا پاریس و ریکفتن بازرگانی آزاد جی کربو لی حتی نها چه دانستاندن لسر چه وان ریکفتنان نهاتی نکرن. خالد فتاح دنگ امریکا.
سروک امریکا دونالد ترامپ دی دو سێشەمێ de vekişandina Amerîka ji peymana navokî bi Îranê re ragihand. Ji ber wê jî gelek nirîn û helwestên siyasî yên cuda derketin holê. Di derbarî wê de me biriya Skypeî hevpeyvînek bi birêz Abdullah Hicab şarezayê siyaseta rojhilata navîn û Îranê re kir û me jê pirsî gelo wê karvedana vê biryarê li ser Îran û siyaseta navnetewî çawa be. Ez bawerim ewa pêgavekî giring e li ber vê yekê jî em hat temaşa dikin ku di medya cihânî de veku yek ji biryarên herî giring û li hin medya veku yek li biryarên bi tehlîke me tirsîdar tê niqaşkirin û tê baskirin. Ji bo kê bi tehlîke ji bo kê biryare giring e ew mijareke ku dikare bere şirovekirin dikare zêde merv li ser here. Lê bêguman yê pêgavên davî pêre bin, yê pêgavên dim pêre bin. Ji aliyê Amerîkayê ve eger bê û Amerîka ew band ew bêjin dorpêçin ku pêştir li ser Îranê bûn eger van bizêvirîne vegerîne bêguman yê bi awayeke rasterast bandorê li ser abûriya Îranê danê li ser rewşa wê siyasî û bi vê ve jî girêdayî yê li ser ewlekariya civakî li Îranê yanî bêjin pêvajoyên civakî ya bêjin protestên civakî li Îranê bêbandor ne bêbandorê danê. Dasta navneteweyî de eger bê û Amerîka bikaribe bi Kurya Bakur re bigîje rêkevtinekê ku hevkariya Kurya Bakur bi Îranê re sinûrdar bike, ihtimala hindê ku bandora vê biryarê li ser Îranê vê carê zêdetir be pir heye. Fransa, Almanya, welatên got Brîtanya xwe jî yanî nerazîne li ser ve biryara Serokê Amerîka Trump. Wê çawa be gelo wê anha ev biryara han cî em bêjin ev hêzên navnetewî kir du perçe wê ev welatên Ewropî wê bi her bi Îranê mînin li em bêjin xwe ji Amerîka vekişînin yan jî wê di dawiyê de wê rengekî din bê kirin yanî em bêjin siyasetek navnetewî nûh bê durist kirin. Eger hilbijartin di navbera Îranê û Amerîkayê be bêguman ew welatane ya Amerîkayê hilbijêrin. Lê ez bawerim rê hinek zêdetir vekirîne zêdetir firetirin ji ya ku bêjin anviyalî. Fransa û Ingilîs berjewendiyê xwe yê aborî li Îranê zêde ne. Bi awayekî Îran bi wan bûye bazareke nû Inglistan hewl dide ku bi awayekî deryabeke berjewendiyê xwe biparêze şirketên nefteyê wan bêjin firmayê mayê nefteyê petrolê herin Îranê kar bikin. Li ber vê yekê jî berjewendiyên aboriya Fransayê, Alman û Ingilîs zêdetirin li berjewendiya Amerîkayê bê Îranê re ber hindê jî ew hez dikin heta dema dawî heta derfet hebe îmkan hebe bi awayekî Îranê derxweş bikin. Di rojhilata navîn bi xwe de jî rolek Îran roleke serekî giring dilîze li Sûriye, li Iraqê wekem dibêjin dibînin li Libnanê li gelek devera destê Îranê di nav siyaseta wan de heye. İsraîl bi xwe gefeke mezin diyar da got ew amadeyê yanî wek şerek diyar dibe wê cengek di nav her du aliyat çêbin guman wisa dibe. Wê gelo gavek wisa bibe gavek leşkerî ji aliyê İsraîlê ve li dijî Îranê. Ya giring e wê ye ku Îran belê roleke giring ya xirab heye li herêmê rolekî bêjin berfiravan berfireh ya xirab li welatên derdor heye û li welatên heta li derdorê Îranê jî ne li welatê rojhilata navîn veke Yemen û Lubnan ku hinekî ji sinûrê Îranê dûr xwe Sûriye û Iraq bûne hewşa piştêya Îranê yanî bi awayekî bûne milkê Îranê. Ber hindê jî Îranê niha pê xwe ji berka xwe zêdetir veku Kurd me rojhilat dibêjin pê xwe ji berka xwe zêdetir dirêjkiriye ber hindê jî ihtimala hindê ku nekaribe xwe komî serhav bike ew ihtimal zêde ye. Lê ez bawerim tirsa Îranê ji hindê ye ku eger bê û zêdeyî li niha heyî pêgavan rake zêdeyî jiyana heyî pê xwe dirêjke ihtimala hindê ku ne tenê İsraîlê belku hewpêmanê herî giring e İsraîlê ku Amerîkaya li hember xwe bibîne ew ihtimal heye. Em bê jî ji bîr nekin ku di dema davî de birêveberiya Amerîkayê ji wan kesa zêdetir pêkhatiye bêjin ew kesên ku li barê ewlekariyê ve li derdora Prezident Trump'in piranî ew kesin ku bi awayekî vekirî bi awayekî eşkere gotine ku ew dixwazin ne tenê danûstandin ya reftara Îranê bêguhartin belku sîstema Îranê bi giştî bêguhartin. Prêz Abdullah Hicab pisporê rewşa siyasî ya rojhilata navîn û ya Îranê gelek spas bo beşdarî bûna te. Demek xweş weşanek xweş serçavan.
نامزدên partiyên siyasî ji bo hilbijartina serokkomariyê diyar bûne û atmosfera siyasî ji li Tirkiye germ bûye. Encamên vê hilbijartinê ji bo Tirkiye gelek giringin ji ber ku rûpelek nû yê dîroka siyaseta Tirkiyeyê veke. Rojava Tirkiye piştî biryara pêşvanîna hilbijartinê roj bi roj germtir dibe. Hilbijartina Hezîranê ji bo pêşeroja Tirkiye jî gelek giring e û gorî qanûna bingehîn ya nû a Tirkiye hêza kesî bi serokkomar zêdetir dibe û posta serokwezîriyê jî ji holê radibe û hêz hemû dura serokkomar kom dibe. Partiyên siyasî yên Tirkiye jî namzetên xwe yên ji bo hilbijartina serokkomariyê diyar kirîne. Serokkomar Recep Tayyip Erdogan wek namzeta AKP'yê bejdara vê hilbijartinê bibe û partiya MHP jî piştgiriya wî dike. Muharrem İnce jî wek namzetê CHP'yê bejdara hilbijartina serokkomariyê bibe. û ew vizîdetir 10 sala parlamenterê CHP û çarekiyên xwe siyasî jî di CHP de rêve dibe. Meral Akşener namzetê İYİ Partiye ye. Partiya Meral Akşener partiyek nû ye û ji partiya MHP veqete ye. HDP jî Selahattin Demirtaş wek namzetê xwe diyar kir û ew ve demek derece di girtîgehên Tirkiyeyê dimîne. Di derbarê çalakiyên hilbijartinê de Muharrem İnce bi alîgirên partiya xwe re hat bi hev û soza bê aliyê da. Allah'ın izni milletin isteğiyle Bi anahiya Xwedê li ser daxwaza xelkê Tirkiye ez li 24 Hezeyranê wê bibme serokkomar. Wekû parlamentarek ez dê vê dirûjma li ser sîngê xwe û ez sûz didim bibme serokkomarekî bêlayen. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî di vê rojava germ de bi alîgirên partiya xwe re hat bi hev û behsa wextên xwe dike. Û gorî gotsara Recep Tayyip Erdogan operasyonên dervê Tirkiyeyê berdewam bibe. Türkiye yeni dönemde Di dema nû de ji bo paqijkirina sînorê xwe ji terorîstan em ê operasyona nû pêk bînin. Wekû me li Sûriya pêk anî. Me bi operasyonên xwe xeta terorê ji ser sînorê xwe rakir. Her wiha bo endametiya Yeketiya Ewropa em çi gava paş venaçîn. Ez soz didim ku enflasyon yekên bibe û aboriya Tirkiyeyê parastina xwe xurtir bike. Seroka İYİ Partî Meral Akşener jî ji bo kampeyna hilbijartina xwe li gel alîgirên xwe re hat bi hev û behsa projeyên xwe kir. û alîgirên wê jî keyfxweşiya xwe diyar kirin. Heta niha tê gotin ku tu alternatîv tune ye. Niha ew alternatîve Meral Akşener e. Xwedê rêya me veke û înşallah ew wê qazanc bikin. Tirkiye jî wê qazanc bike. Partiya HDP jî kampeyna xwe hilbijartinê di rojevê germ de rêve dibe. û hevserokê HDP Sezai Temerî jî ji dengê Amerîka re nêrînên xwe par vedike. Aslında Türkiye'de temsiliyet krizini derinleştirmekte. Yên ku hedefê nehesibîn û li çareseriyê digerin de aslê xwe da kêşeya temsiliyetê ya li Tirkiyeyê kurtir dikin. Her wisa rê li demokrasiyê digirin li Tirkiyeyê. Em bangî li her kesî dikin ya esas ew e divê ku li Tirkiyeyê temsiliyet were qaîm kirin. Bê hedefê çareseriyek çê nabe. Ya ku li ser hesabê xwe dizanin hedefê li derve bihêlin, di nav xeletiya pir mezin dane. Tu pirsgirêkek hedefê ya benda hilbijartinê tune ye. Çawa di hilbijartinên heftê Hezîranê û êkî mijdarê da bi awaya gej bi ser keftin, ew ê vê care jî bi ser keve. Bi biryara demguhurtina hilbijartinê gelek alî li Tirkiye di kerecaniyê de ne û ew bi çarçavan benda roja hilbijartinê ne. Hîn hêza hemû namzetan bi temamî nediyar e. Li tişta diyar ew e ku bi encamên hilbijartina 24 Hezîranê rûpelek dîrokî di seranserê Tirkiye'de vedibe. Hikûmeta Tirkiye li seranserî sînorê xwe bi Sûriye re dîwarek ava kiriye. God encama wê de beşekî mezin ji xaka Sûriye tevlî xwe kiriye û di heman demê de jî ziyanek mezin geştiye cotkarî û xwedanzevî yên Kurd lê herêma Kurdî ya sînordar bi Tirkiye re. Ev raport hin roniyê tîne ser rewşa heyî lê herêma Cezîrê ya Kurdî. Tirkiyeyê li seranserî sînorê navbera Tirkiye Rojava de dîwar ava kir û encam de pareke mezin ji xaka Sûriye ya sînordar bi ser Tirkiye ve vekir. Her wisa zeviyên sînordar û gundên ser sînor rojane ji alî artêşa Tirkiyeyê ve têne armanjkirin. Li navçeya derîkê ya sînordar gazînên gundiyan hene got ew nema karin biçin nav zeviyên xwe da kar bikin. Di encam de bi hezarê donimên zeviyan bûne beyar û bi hezarê malbatan bêkar mane û ji zeviyên xwe jî pêparin. Saziya çandiniyê û xwedîkirina sewalan ya herêma derîkê dibêje got bi hezarên hektarên zeviyan yên gundên ser sînor niha bûne beyar û bi hezarên cotkaran niha jî bêkar mane. Rêveberê saziya çandiniyê ya herêma derîkê endizyar Salah Hemze dibêje got desteserkirina Tirkî ser xaka Bakurê Sûriyayê û her wiha armançkirina gundên sînordar yek ji pirsên herî mitirsiyane ye got encama wê de zengîntirîn zeviyên ser asta Sûriyayê niha bûne beyar.
اف عرضه کنیزی که حدود تف کرن هدف شورا کسی نزیک بی انسانی جودکار تیده هاتن شهید کرن انسانی جودکار تیده بریندار بین خل ترساندن جبر ولی نها وقت حریمه وقت عندی وره نزیکی دکه 6000 دنم عرض عندی وره یه مصدر رزقی 120 مالبات هبید وده سر تعیشین نها ناهره کسک نزیکی وید به کمیره دنگ امریکا بری دا گوند عین دیواره یه سینوردار لور 120 مالبات جی 6000 دونم زوین خواه بپارن گوندی دبیجن اف 4 سالن او جتر ساگوورن کشتن سردست ارتشا ترکیه نما کارن دنا و زویه خود کار بکن علی مراد جی گوند عین دیواره یا بری مدا خاکا داوی یاگو امدکارن بچینه ولور لزویه خو بحسرت دنره دبیجه او 4 سالن او نچویا ناف بخچی خو نامامو لفيدري يعني الجوري ديار دبي بنقطة داويت نما كارن هارين يا أخي أنا كنت شبيدي وردة ممنوعة أبدا أفشان صار يتدنا شوي سر عرضي خود نزيك 4 سال عندي وري يك جدفرين هري نافدار بو سر استا سوريا بخشبون اخوزاي اخو وكسكاهيا وي سر استا سوري جي نافدار بو اف دفر مينا هافينغه كبو جبو همو خلكن سوريا لنها تا سوالن في دفري جالي ارتشا تركيا وتينا ارمانش كرن وبخود تشتا هاتي يعني نها به محرم من كان هرنب اكيد شصت شوالتها شصت شوال عرتها وشيس حفتي شوال دسران سری حدود را روز آوای گندجی اوجی ویاری دیواری و عالیه حدود مدن خدا اوجی نه امهر نب هما شغل 200 متر نزدیکی دیواری و ام دچنه اوجی فیشکات برنامه تقریبا هفته 4 شویجی ماه بیار رمضان خلیل جگوندی عن دیواره دبیجا قدام او زوی خو جود دکر جالی ارتشا ترکیه و هات ارمانش کرن سوال ماجی دشي حتى 4-5 بازات نقشتن جي دار بازي قندانه باز دشي خارد تاوجن بس تراكتور دشي خارد دان تراكتورا دان ترمبيلا يعني ما قول بيكابا ما هو انا حاضره هي جي في شكلها ازوي بانا قصي ام سلف الحاتياتن في شكل داني البرچاوي مهات بهفلا ويدا او جرحان مليدي رافت چند في شكل دين دي غلاب مكتن خدام ستراندن پرسا ارمانشکرنا ارتشا ترکیه جگوند سینوردار را جالی ریوبریا خوسر و سازی مافی مروان لباکور سوریه هات شوپاندن. لگور ریوبریه گو اف دوسه هات بلگکرین و وی پرسه پشکشی دادگاه ناونتوی بکن. گوند عدیوره یک جوان گوندن بصدانه یه گول سر سینور دنافبرا ترکیه و باکور سوریه دنه. گوند عدیوره چروکای وک مینا همو وان گوندای گو زوین گوندیان نماکارن یعنی اف نزیکی 4 ساله اف گوندی نماکارن هان سر زویه خو و نه نزیک ببن جبرگو ارتشا ترکیه یه سر سینور ولاتین وی دوری آرمانج دگرن ده انجام ویده به هزاران هکتارن زویان اف 4 سالن نهاتن چاندن و اف جی حتی وک وی درجه جی بیچاره مای زان عمر دنگ امریکا جگوندی عن دیواره یا نافچه دیرکی بله تماشاوان الهجا ام جعین دیواره هرن با آلی عفرینه ده گو پنابریم جعفرینه بشک جوانا نها لکامپا فافینه یا لشهبا دمینن و دروشک زور و دجوار ده دجین به تو آلی کاری پیام نیرامه نوروز رشو سردانا ویکر و اف راپورت جمره آماده کریه آوارین افرین لهرما شهبا ده روشکتن گازا دجین ده چند روژین بوریده او جبر جارجا بارانه روشاوان دجوار تربویه. آوارین لکامپا برخودان یا لباجاروک فافینه هاتنه بجه کرن به درفتین خوین تنگ هول ددن چاره جپرسکریکین کو باران درخستیه پیدا بکن. ولاتی عفرینه به ناو عادل کو بچه کرنا کون مالباتا خورا مجوله جدنگ امریکا را آخفی. اشتر نها دیسا باران لیدی که و ام محاوله دیکن قچک نخاشنه درنه ام محاوله دیکن دیسا ببن فی بارانه دا ام جی خوا بزابتینن رغم میجی آف دائمی بشکل تی دائمی تی ام جی نها محاوله دیکن جی خوا بزابتینن و در جیانا آوارایان کو به آستانگیان را روبرو مایه خیرا آسیمان جیلوان بویه بیتار کو توی دمسال بوهاره لیشلی ایشوان زیده دیکن دایی که نبیه روشا خواه دبیجه و دا خازا وگر مالا خواه دیکن
باران دیگه امنا باران دانشته و چادرنامه محفظه نکن همین اشتاد اشک دانه هم پرتیل شد کن در با هم دینون اندر پرتیل مگشل دبن هم نخوازن به ظلمتی هم ببینن هم ده اشک دانه هم ده اشک دانه مرد به ظلمت داخل هیجایی گوتنه یک و بیتر جسد و 50,000 شینین عفرین لهرما شهب آواره بونه بشتی کو ترکیه و کومن اسلامی ده 18 آدار ده عفرین داگیر کرن نوروز رشو دنگ امریکا کامپا فافین هرما شهبه چالاکین پارتیین سیاسی یه عراق جبو هلبجارتن والات و بردامه و جه هند جوان چالاکیان باجر موسله و روژه واجه به هلبجارتن را گرمه لهن همالاتی گازنجن خوید درباره حکومت عراق ده دیار دکن. چند روزک ماینو ده بانگشا هلبجارتن ابداوی هتن بله هتانها بشه که خلکی کارتین دنگدان نورگرتین و دنگ خواه نادن و بتایبت خلک موصله هر کسکی چندین گلی و گازنده جو حکومت و پارلمانی هنه و دبیجن اف خوله و گشت خولندی ابتن سوز و پیمان به بنما کاندید دنه خلک خواه و دم در چند چه پیتدان بدنگ در خواه ناکن فاشله اش عملوا حکومتك فاشلة چنه كريا بس لي بنيرة بتني هورنن سيارة لدن دراوينن فيل بازن اري كارك بموصل كرينا لي بنيرة اف جادة همي كندو كورن منفت ام خطوشي كشا بكين على مدن انتخابات جبركو ابدا مچاون ام نهاد بینین نتهجینه او هر یک دروش مکی لسر بینین خو نویسیه ما چه بدستن خو و نینا جبره لو مانو کجی چه بدست ما و ناهد محسومة الانتخابات البجارتن برطنجن ابتني دلمتشينن وحاتو تشويه بمدكن ودا خاصة كارتاش مدكن مالن موزارون كدمت چون اگر ام قربو کرباین باشتر نبو اجوان وینین هاتین هلاوستن نوکه پیدوی صفره دست ببکین مال وزارو کدمت چون ابتني امی معاملات درست دکینو بله چه دیارنینه دیسان ده چارچوب داویا بانگشا هلبجارتنا هندک کاندید هنک و گشت ویننوان هاتین دراندن لیلا الحدیدی کو خل سر لیسته که کاندید کریه و دبیجید گشت وینن من هاتینه دراندن و سوتاندن جلای کسانه نناسراوه و نها یک وین من دناوا باجار موصل دا نینه احنا نطالب المفوضيه تحاسب الناس ما داخل کمیسیونی کریه دیفچونه اوان کسان بگن هر چنده کمیسیونی بریار دای هر کسی که وینه ان کاندیدا درینت او دهینه سزادان بله دبت کس اوان مروان نبیند دمی وینه آن درینن بد بشف اوی کاری دکن از یک جوان کسانم که وینه من هاتیه هلاوستن لطاق انتصار لدم جمیر 11 شوه دم سپیده کسو کارین من لین رین لی چوینه من دیار نبون پرانی وینه من هات ندراندن یان جمارا من هاتیه لیوه کرن یان وینه همی هاتیه را کرن گل نزیک بونا داوی هاتنا بانگشا هلبجارتن انجمن نینرین عراقی بشه که خلک موصل نیگرانی خود دیارکن هم بر اوی پروسسی واسا دیارکن کو کاندیدن اوی خولیجی خدمت خلک موصل ناکن برانبر اوی چنده جی گلک سرپیچی و خروقات لداوی بانگشا هلبجارتنان لسنور پارزگاه موصل هاتین انجام دان مینا کشتنا کاندیده کی لباشور باجار موصل الگند لزاگه کاوا عمر دنگی امریکا موصل د درباری هلبجارتن عراقی لدهوک جی دنگدار دبینن گو اف هلبجارتن جی بری خو جدایه جبر بشداری بونا هن پارتی نو ین سیاسی دویده و برهنگی سیاسی زیده ترن دمن داویین کو بانگشه هلبجارتنام بیتر راوستاندن نه ایدی وینن کاندیدانو نجی درشمو آلاین لاین سیاسی تهنه هلاوستن به هبون لیستو لاین نو هر لاینه کی مترسی هیا کو کرسین خو یم بری نها جدز بده حوالاتی پارزگاه دهوک بدیتنو بوچون جدا جدا تماشای وان هلبجارتن پارلمان عراقی و انجام
وان دکن ترى جداهي قال جداهيت هي اكثر اصلا كي كان بيجنيه دولي ويا اقليمي بديت نعمل امريكا امشين بلا قناغه كده كم معادله كودي هي ارادا اف معادله امريكيه سر المنطقه الشرق الاوسط دي بدانا سر وهالبجاتنا دي جلاي بتايبت بشتي هالبجاتن خلاص بن دي مساله تكتلات دست بكده اف تكتلات ده هر بلي بيجي حاضري بو خاطر كلن كتدخلات تقليمي دولي او اجندات دي جلك هفرق بن بو تكتلات كدي واقع عراقي برف كيش تكتل دي سركبيت وكي مدبينين همي لنا كاريخو كريا بو هالبجارتنا وبو بانجاشي بل جداهية هالبجارتنا في جاري او هندك لاينة نيدر كفتينا او لاينة جي هزدنينا يد جماورينا ام تشين بيجين اگر صدا صدنا بيد نوت الصدي يد خلكينا او لاينا وافلانا جي بيك هاتينا اشتينين جدا جدا اشغنجا بيك هاتينا شمامستاز زانكوا بيك هاتينا شبيش مرقها بيك هاتينا وهوصا هس كرينا كوتشين في لايني دا جهه خوب بترفكن بانگشیا هل بجارتنان هدی یا برف داویه چید چونکه او ماوی دیار کری ده داوی هتن اش بروی یکی جی خلکو هاولاتی نوکه هزرت وی یکی داد کن دما قسطا صندوق اندک دانید کن که ده دنگ خودنه که سلام بالایی دنگ امریکا دوهاک لیکولینن ویدئوی سدام و بجداربونا جنان لگروب تندرف دیار دکه دوی لیکولینه ده هات نیشاکرن کو باندوره که چال سر جنا هیا کو او بجدار گروب نوک داعش و بوکو حرام دبن کولر لزانینگه واشنطن زانیاریان هفپار دکن کو چواره لبجداربونا جنان ده گروپین تندره دا بگرن امروش آلاف ایدئولوژی و گروپان دشوپینن اف همو فاکتر و چاوا لگل جندر تیکردار دبن به تایبت دواره لواندن بکار آنین و سیاست دا خوندکار که دکتورای هنری ماتفس لزانینگه ها ییل گود بو نمونه گروپا بوکو حرام فاکتور آبوری جواکی بابت سرکینه دوی مشتومره دا هر بک من گوتی سبارت خوندنی جبر کو بوکو حرام روزانه درسن کبنارن آینی ددن جنجی بجدار بونه جبر کو او دراوه که بیش قبل مهر خاور بگرن هر چنده کمتر جبهای نورمال ای مهره لیبل راست و راست و بگه هدستوان هنده کسان ده پانل دا گوت و هیا باندورا ظلام مالبات نوان جنان لسروانه وکیا ده ایرشا تیروری سال 2015 لسان برناندینو لکالیفورنیا لافناس سبب سرکیه چما جن بجداری گروپن تندره دبن گله گرن که کوپرسیار وی چنده بیتا گرن که کیشان فمینیست و مجاره گفتو که دکت و ما بس کیش آجانسه برانی پرسیارن کش آلی آجانسان ونه اون که دوین جنان برانبری ظلامن برمالی ببینن و لبن امر وان بن و افکریاره که جنان بس و قربانی دبینن دبیت اگر تکتیک لاواز بوه پرزگریکه نها رباز و برنامه حکومت امریکی هزرا خودانا استر نرم ری و گراندن بو نوجواکه چجوان بحث هندن ناکن کو شروان جن هنه ین کو دکارن مفا جبزاون بو نرم ری و گراندن بو نوجواکه و برپرسارتی بکن کریستی شندلر سلوواکارا کاراوشنبیر لناوند ناشنال کانر تروریزم دبیجه چبونا گروپ نوین تندره وک داعشه رولا جنان دوان گروپان داجی گوریه تو دبینی او داعش کری گلک روا خراب و پروپاگاندایا به تایبت لسوری و عراقی گلک جنودایک تبلیوان بون لیلی کلینه که سال 2017 جعالیه پروژه دیجی تروره لنیویورک خویا کر که جنو کچه جعالی داعش و تین روانه کرن نیو براده حتی 40 جساده جوان جا اوروپا، باکوری امریکا، استرالیا و افریقا هاتینه. زانست هردم مجولی کشین زمین و جدرین هزید بن گو بخوا جه مترسیه گر او جدر بمچقن گلو ویجیان چاوا ببه اف راپورت بالتین سر هن خباتین زانستی یه نو بو پیدا کرنا جدرین نو جه هزیره
توایا جیدرین هزه کو نابنه اگر درسبینا پیسی و قریجه گماسی تایبت بخواهنه. بو نمونه توربینت به هوای شول دکن بتنه ببای شول دکن. شانه ایت هزا تاوه بتیره جا تاوه کار دکن. ین هر بها و بگیر بتنه 20 جساده کارانه. پروفیسور زاننگه ها باستن دانوی وانگ دبیجد لسر خزن کرن آوان آلاوان بودمکی دریج آریشه این مزن هنه. ریکا هری باش اوا پانیلت کو به هزار روژه کار دکن به پاتریان و گریدن. لی سروشت ریکن خوین تایبت بدرست کرن هزه هنه هر وسا چوانیا خزن کرناوه. حتی پلکا داره برای پروسه فوتوسنتزیس دیری جاتاوه دکه هیز. دیو دا دکه هیزه که کیمیایی که دبیجنه هیزه خورستی یا تاوه. او ود گوهزت بوی وتر او دیو دا بکارتیند. لیبل اف پروسه لجیهانا ما گو برسیا هیزه یا هیدیه. لی پروفسور وانگ دبیجت هندک ریکت هنه گو پروسه بینته لزاندن. ام دکارین هیزه تاوه باشتر بکار بینین. گر آف بیتا دابش کرن بو اکسیژن و هیدروژینه دکارت پروسه برهمینان هیزه بلزیند. What we discovered appears to be one of the best catalysts. اف پروسه جهمیا کاراتره جبرکو پریا دابش کرنا آوه و الکترون جهوت قطینن و اکسیژن زیادتر برهم تید. وجا الکترون رینادت کو آف هیدروژین یانجی کربون دی اکسایده جه بکد. هر چندکو وکولینن پتر هوجن و فرن لیزانستوان دبیجن اف پروسه دکارت بکه و بیا به پیش سازیه و حتی راده که بکار آنینا گازن سوتن کم بکد. روژه دیابکر به سیاست را ده آستک بلنده و دوه اتمسفر ده چالکین هنریج بردامده که ششمین فستیوال شانوی به لیستوکن جدا ده دومه و 12 لیستوکن شانوی ده فستیوال شانوی ده تی پیشکش کرن و اف فستیوال یه 13 و گلانه دایی ببر. ششمین فستیوال شانوی آمده ده دومه. فستیوالا کبری و بریا شانوی باجر آمده تیل درخستن ده 4 مهیده دست بکر و اده روشان دوام بکه. ده برنامه فستیوالی ده 12 لیستک و چندین پانل هر روزا کنسر جهنه. شانوی باجر ده ناو درفتن گرانده مازوانیا فستیوالیت که. هجای بیرخستنه کو فستیوال بریا 6 سالان جالیه شارداری باجار ماسن آمده حتی سپیکرن. برنامه اون نوروکا فستیوال جالیه تیما شانوی باجر ده حتی آماده کرن که اف تیم دوار شانوی کردی ده کارو خبات و لیستکین سرکفتی این کردی پیشکش کرن. وقتك بفيقو قيرة زمانك ابو دسترا دبكو يكي كونبو ياجي يكيش قسري لگلک ولاتان لیستکین کلاسیکین جهانی و ین کردیجی بسرکفتی لیستن. لپشتی که ده سال 2016 ده شاردارین کرد هاتن گرتن و قیوم تاین سر شارداریان کرن پیمانا شانوگرین شانوی باجر آمده نهات نوکرن. هجمارک سیده شانوگر بیکارمان لهنک جوان شانوی باجر آمده آوا کرن. ایسال 2 ساله با آوایک دلسوز و بکدک مزن تیما شانوی باجر فستیوال دو دومینه. ام ایسال فستیوالا ششمین بداردستم. ابد سالش قامو سر ما به شانوی باجر آمده به فستیوالی بداردستم. ایسال جی دوزده لیستک و ام بجوش بو گرتونجی کنسرک مهیه. و اب لیستک ام بجین روجلات کردستانی لباشور کردستانی و استانبول وان و ام و لإستانبول ام بجین کومنترک چار کومنترک اکو آلتنک و دوستی متبلی فستیوال دبن.
تماشوان گرگ علاقه کی مثلا نشان دادن لما خابن نتكلم بيجو قدر فت يعني الصالون ما بتشوف ايش برو هنا كي اصلا قدر كبل قالك تماشوان ماجي دربه دمين وازدكارم بيجو علاقه کی قالك خوش يعني سپاسیت کرجبو تماشوان خوش بو تماشوان آمده د برنامه فستیوال دا پانل و گوتوبشی هنه عادل حسن کج باجار دهوکی هات بو میوان فستیوال و بحثا سرهاتین شانوگریه باشور کر وی آنی زمان کد سالین هشتی دا لباشور جواکا کرد بچاوکی بچوک لشانوی دنهرد هروسا داخویا کرن کو هنر هر دم ججی تناهی حزکه و بپیشت که هنر حزلوان جار کت الجیب تناهی دهن هر دم تناهی نمینید هنر طرف آرسته کی بچی او آرسته ناغروف که هنری تیدا پرن لازم ششمین فستیوالا شانویا آمده د سیزده گلانی دا روژا یکشمی لیستکین جدا هر روسا به کنسرک به داوید به خجی جان فارقین دنگ امریکا آمد بله تماشاوان نجام کشتن داویا و برنامه حیا برنامه دنی بمینند خیر و خوشیده گل سلاوریز بمن خیر و خوشیده